Are you still want to hear the word? Gribat turpināt dzirdēt vārdu? Well, where'd they throw the other thing? Okay, so we're back in 2 Corinthians in the 6th chapter in the 16th verse. Esam atpakaļ 2. vēstule korintiešiem, 6. nodaļa un 16. pāns. And this verse tells us Un šajā pantā ir teikts, that why would you place, it's a question, why would you place together idols with God? ir jautājums, kāpēc, lai tu salītu kopā Dievu ar alkiem? Sometimes when we translate it a little more reference to what it sounds like. It Reizēm, sounds like agreement. jā, tad, kad mēs tulkojumā ir teikts, kāda saskaņa, jeb vienošanās ir Dieva templim ar alkiem. Izklausās, ka tas vārds vienošanās varētu būt tur. But literally, Bet burtiski soon is together with. šis grieķu vārds nozīmē kopā ar, Kata means down. lejā, And tithemi means to place. nolikt. Place down together. Kopā nolikt lejā. What are we placing down together? Ko tad mēs kopā noliekam Why lejā? would you place down near you idols when you are the living God temple? Kāpēc, lai tu sev blakus noliktu elkus, ja tu esi dzīvā Dieva templis? And then he says, you are. Un tad ir teikts, tu esi. And he raises his voice. Un viņš uzsvaru uzliek uz tiem vārdiem, paceļot balss toni. I wish when you read your Latvian Bible Es ļoti gribētu, ka tad, kad tu lasi savu latviešu bībeli, that you could see what I see. ka tu ieraudzītu to pašu, ko es redzu. When I open this, Kad es atveru, this is my Greek Bible. šī ir mana grieķu bībele. Have you ever seen a Greek Bible? Esi grieķu bībeli redzējis kādreiz? Nu. Grieķu valodā. No. No? Ne? Okay. Give me a second. Mirklīti. Neredzi, huh? This is the second Pras Corinthia Ba. That's 2 Corinthians B. This is Sespasm. It says, Tis de sun kathethesis, which is together. Why would you place? Kāpēc tu noliktu You wanna see? kopā lejā? Gribu redzēt? This here is 16. Tis 16. de, pāns. and in our conjunctions in Greek are backwards. Un grieķu valodā saikļi, viņi ir kaut kā otrādi. They're called postpositives. Ja tas, ko maina, The postpositive conjunctions follow the first word. pozitīvie saikļi, kas seko konkrētiem vārdam. Amen. So, what that is saying, we're going to turn slightly. Nozīmē, ka būs kaut kāds mazliet pavērsiens. If I say mazliet. de, Ja ir šis vārds That's a grieķu, conjunction. kas ir saiklis, and there's another a te. un tad ir vēl cits saiklis. Te means I'm turning slowly and Tas closer. otrs nozīmē, es mazliet pagriežos, lai tuvāk And nonāktu. de means I'm turning a little farther away. Un tas otrs saiklis nozīmē, es pagriežos, bet lai prom dotos. It's a particle. Tā ir partikula. It's a particle. Partikula. It's telling you that whatever he said, Partikula nozīmē, ka viss, ko viņš we're going to turn a pateica, little bit away from it, but we're going to stay close. mēs mazliet paiesim no tā nost, bet būsim tuvu vēl. And this language talks like this all the time. Un šajā valodā tas pastāvīgi ir tā. And so he says, Mēs we are Mēs God's esam living temple. Dieva dzīvais templis. That's who you got to get up in the morning and say, Tas I ir- am God's living Tas ir temple. tas, kas tev no rīta jāsaka, kad tu pamosties. Es esmu Dieva dzīvais templis. His word Viņa vārds tells me, man saka, which means he tells tas me, nozīmē, Dievs man to he saka, wants to live in me. ka viņš grib dzīvot manī. That is kind of strange. Tas ir dīvaini, vai ne? I thought one of the first, someone said to somebody, you need to be born again. Kad kāds pirmoreiz kādam pateica, tev ir jāpiedzimst no jauna. A man said, how do I get back to my mother? I don't know how to do this. Bībelē cilvēks uzdeva šo jautājumu, viņš paprasīja, kā es varu atpakaļ mācas miesās nonākt, lai piedzimtu atkal. You know, we think naturally. Jo mēs domājam dabīgi. That's why it was hard for someone to translate, I will dwell in them. Tāpēc kādam, kurš tulkoja, bija grūti iztulkot to, ka Dievs, viņš dzīvos I, viņos. God, Es, Dievs, will walk in them. staigāšu viņos. Now, there is a gap Ir tādas atstarpe between something in you starp to,
kas ir tevī, and something walking. un ir atšķirības starp to, ka kaut kas ir tevī un kaut kas, kas ir tevī, viņš darbojās. How many of you remember when you're little Cik no jums atcerieties sevi kā mazu bērnu, and you took your first step, kad tu pirmo reizi spēri soli, and normally, un parasti tu nokrīti. right? Tā ir, vai So ne? don't feel bad. Tāpēc nejūties slikti. I've been saved for 40 some years. Es esmu glābts vairāk kā 40 I have gadus. a whole lot more experience than the average person I meet. Man ir daudz lielāka pieredze nekā lielākā daļai cilvēku, ar kuriem sastopos. It's true. If you've Tā ever ir. pastored, Ja tu jebkad esi you ganījis meet people all the draudzi, time. They have no earthly idea what you're talking tu about. saties cilvēkus, kuriem nav ne mazākās nojausmas, kas ir tas, ko tu runā. How can this be? Kā tas var būt? Well, it's true. Tā ir patiesība. It takes time. Tas prasa laiku. So be patient with Tāpēc esi yourself. pacietīgs pats ar sevi. So if we go over to the 5th chapter, Tagad, ja mēs skatāmies 5. the same nodaļu, 2 Corinthians 5, mēs esam 2. korintiešiem 5. and nodaļā. if you look with me in the 17th verse, Un mēs skatāmies 17. pantu. now I'm going to read it out in English, Es lasīšu no angļu valodas, and then I'm going to read it out of here. un tad es lasīšu no savas tās Okay. otras bībeles. In your Latvian Bible is similar, Jūsu latviešu bībele ir līdzīga, and you have 1, 2, 3, 4 Latvian Bibles now. un jums tagad jau ir četri tulkojumi. Vatsa. Ir visvecākais, pats vecākais My wife can tulkojums. read that. Man sieva var to lasīt. So if she can read it, you should read Ja it. viņa to spēj lasīt, tad arī tev vajadzētu And to that old spēt. Bible is very similar to this King Un James. tā vecā bībele, kas pirmais tulkojums ir, tas ļoti līdzīgs ir King James And then tulkojumam. you have a 68, right? Un tad ir 60, You have a 68, 65. and then gada there's tulkojums. like a Un 74, tad ir kaut kāda 74. gada, and now you have a 2024. un tad ir 24. gada. Please do not prejudge what someone tells you they don't like about it. Lūdzu, nepārvērtē to, ja cilvēks saka, ka viņam kaut kas nepatīk par kādu no tulkojumiem. Rumors Nepieņem vienkārši to tā. will hurt you Jo, ja tu pieņem baumas, tas tev nodarīs pāri. because you'll get a bad attitude about something you've Jo never read. Tev radīsies slikta attieksme par kaut ko, ko tu nemaz neesi lasījis. Many people that I met in America, Daudz cilvēku, kurus esmu sastapis I Amerikā, don't like the NIV Bible. viņi saka, man nepatīk NIV tulkojums angļu They valodā. term it the no inspiration Bible. Viņi saka, viņi to tulko kā beziedvesmas bībele. It's a good Bet Bible. tā ir laba bībele. Some people grow immensely out of that Ir Bible. cilvēki, kas šo tulkojumu lasot, viņi aug. But one time, one man said to me, Bet kādreiz kā cilvēks man teica, you know, that's not what your Bible says. tu zini to, ka tas nav tas, kas bībelē ir There was teikts. a lady sitting right back there, Bija kāda sieviete, kas sēdēja tur, and she had heard that so much, un viņi to tik bieži dzirdēja sakām, she got mad and left the service. ka viņi sadusmojās un vienkārši atstāja dievkalpojumu. Because I said, you know, your Latvian Bible Jo es- is a translation. Jo es pateicu, latviešu tulkojums, latviešu bībele ir tikai It would tulkojums. have been wonderful Būtu if brīnišķīgi, God would have wrote the New Testament in ja Latvian. Dievs būtu sarakstījis jauno derību Then latviešu we would all valodā, vai have to ne? come and learn Tad Latvian. visiem vajadzētu apgūt latviešu valodu. But it didn't happen. Bet tā tas nenotika. Your matter of fact, your Latvian language is older than most languages. Patiesībā latviešu valoda ir viena no vecākajām valodām. If you study Latvian, Ja tu studē latviešu valodu, it goes way, way back, even So- before Greek. tā ir ļoti sena valoda, pat pirms grieķu valodas. It's true. Tā ir You patiesība. have a very ancient language. Mums ir ļoti sena valoda. You need to be happy. Tāpēc jums par to jābūt ir priecīgiem. I'm part of a group that have an ancient language. Es esmu daļa no grupas, kam ir sena valoda. Now, you're going to hear things, Tu dzirdēsi kaut lietas, and they may provoke you, kas var tevi izaicināt. but just allow your Latvian side of you Bet ļauj latvietim tevī to just relax for a minute. atslāpst mazliet. Vai ruskaja Vai ja tu esi krievs, tad tam krievam tevi atslāpt. yeah. Amen. Labi? It's okay. Viss ir kārtībā. But the truth is, Bet patiesība ir, this is truth. ka šī ir patiesība. In the Greek language, Grieķu valodā. do you know how you put endings on your words? Is it- Suffixes? Zini, kā mums mainās galotnes vārdiem. Aletheia in Greek is truth. Letija grieķu valodā nozīmē patiesība. If I take the adjective Ja es paņemu Adjective? īpašības vārdu, and I put two endings on the same adjective, un ja es tam pašam vārdam kā īpašības vārds pielieku mainu galotni, it still means truth, tas joprojām nozīmē patiesa, but it would be truth natured, bet tas būtu ar dabu, kas ir patiesa. enos,
Alethenos is truth natured. Tātad, ja šim vārdam ir šī galotne inās, And nozīmē, tas ir alethikos patiesība ar dabu, kā is ar truth patiesības influenced. dabu. Un, ja ir vēl cita galotne, nozīmē patiesības ietekmēts. The Bible says Bībele saka, he is truth natured. viņam ir daba ir It's patiesa. impossible for him to lie. Ir neiespējami, ka viņš melotu. We are truth influenced. Mēs esam patiesības ietekmētie. God knows everything. Dievs zina visu, We don't. mēs ne. That's why we have to be influenced by the truth. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams, ka patiesība mūs ietekmē, He cannot lie. jo viņš nevar melot. Absolutely impossible. Tas ir So I neiespējami. need you to remember that. Tāpēc atceries to. I may not understand what you're saying. Es varbūt Dievs nesaprotu, ko tu saki. Keep reading it. Turpin lasīt. Keep reading it. Turpin Amen. lasīt. Now, in 2 Corinthians, Tātad 2. korintiešiem there was people who knew Jesus when he was in the earth. bija cilvēki, kuri pazina Jēzu, kad viņš bija šeit virs zemes. They knew him. Viņi pazina. They had interaction with him. Viņi bija kopā ar viņu darbojušies. They were alive when he was Viņi alive. bija dzīvi laikā, kad Jēzus That bija means when he dzīvs uz walked on zemes, the earth. kad Jēzus šeit uz zemes bija. And people tell stories Un cilvēks stāsta stāstus about him when he was alive. par to, kad Jēzus bija dzīvs uz zemes. And Paul said, I met him last. Un Pāvils saka, es biju pēdējais, Of kas all viņu the sastapu. apostles, No visiem I apustuļiem met him last. es viņu sastapu pēdējais. You know, he knocked him off his ride. Jēzus viņu nogāza no zirga. Have you ever been knocked off your ride? Esi kādreiz no sava braucamā nogāsts. What happened to me? Kas notika ar mani? I received Jesus in 1980. Es pieņēmu Jēzu 1980. But like I was gadā. telling someone tonight, Kā es šovakar kādam teicu, in about 1977, kaut kur 1977. I was gadā sleeping, es gulēju, not born again. nebija tajā laikā piedzimis no jauna. Didn't know God. Nepazinu Dievu. The only words that I knew that were God were cuss words. Vienīgie vārdi, kurus es zināju par Dievu, bija lamu vārdi. That's the only way I knew how to talk was Tas that way. Dievs bija kā lamu vārds. And I'm sleeping, Un es gulēju, and an audible voice came out of my wall. un no manas sienas bija dzirdama balss atskanēja. Ed! Ed! 3 times he called my name. 3 reizes viņš I nosauca jumped out manu of bed vārdu. shaking. Es, drebēdams izlaicu no gultas, So it is possible tāpēc tas ir to iespējams, knock you off your donkey if you need to. ka Dievs tev no tava braucamā nogāž, ja tas nepieciešams. Closely after that, Drīz vien pēc tam where I was working, es strādāju. it's funny how what God does to Tas get your ir attention. dīvaini, ko Dievs dara, lai pievērstu tev uzmanību. I was working in a place in a foundry Uh, where they make molten Yeah. metal. Es strādāju tātad kaut kādā vietā, kur no metāla veido kaut ko. And I got thrown off a scaffolding Un, what's the scaffolding? boards. Like you see them. Remonts, it's a- No kaut kādām stalažām es Jā. nogāzos. And the handle broke, and I went flying around on this. It's a big. You ever see a big T wrench? You ever see T wrenches like your lug nut wrench? The big wrenches that are big cross wrench lug nut. What kind? Kaut kāda, par riepām? Riepam, yeah. it's Jā, for your maš, tire. tā riepu maiņas atslēgas. You ever zināt, see jā, those tās big wrenches? Krusteniskās, jā. Picture one that is 2 meters wide. Iztēlojies tādu atslēgu, kas ir 2 metru gara. And I worked in a place, Un es strādāju vietā, and there was 2 nuts, one on this side and one on this side. 2 big nuts, bolts and nuts. tā tad bija skrūve un uzgrieznis, 2 skrūves ar uzgriežņiem. And they were so hot, they were stuck. Un viņas bija tik karstas, ka viņas bija tā kā, So piekusušas. the guys, the smart guys, Un tie gudrie cilvēki, gudrie don't puiši, always think that everybody knows what they're doing. nevienmēr pieņem to, ka visi, kas zina, ko viņi dara, ka viņi zina, ko viņi I'm dara. pushing on this side, Es centos no šīs the puses other guy's atgriezt, pushing that way. un otrs puisis no otras puses pretēji griež. And they couldn't get it loose. Un viņi nevarēja nekādīgi to skrūvi So attaisīt. there was 8 or 10, 15 people down there. Un lejā tur bija kaut kādi 15, 18 I cilvēki. am from here, Es esmu tur augšā. I'm as high as halfway to the parking lot. Es esmu, Up here. tas augstums apmēram ir tā kā no šejienes līdz And so stāvlaukumam. they couldn't get it loose. Un viņi nevarēja nekādīgi So they attaisīt. tied a rope on one side, Un viņi piesēja virvi and they klāt tied no a rope vienas on the other side, puses un threw virvi it no down to otras 6, puses. 7 guys down there and 6, 7 guys down Un there. tur puiši bija vienā pusē lejā un puiši otrā pusē un abām pusēm tur var And- sakot centās And I'm atgriezt. Un pushing es as esmu hard as I augšā can push. un spiežu cik vien varu. And I heard kink, Un tad es dzirdu kaut kas pārplīst and it broke the bolt in half. un tās krūvas pusēm This guy pārlauza.
he went flying down the scaffolding. Viens blakus man stāvošais nokrita no stalažām. I grabbed the metal and flew around the room. Es pieķēros tam metālam un lidoju pa visu ēku. When I got to the end, Tad, kad es galā biju, my hands, because I had cloth gloves on, man bija auduma cimdi. it was hot. Bija karsti tas I tas flew skrūve. off this handle, Es nokritu no tā, kur es and there's turējos. about a 20 by 20 centimeter piece of wood. Un tur bija tās 20 x 20 koka. And I kaut made a kāds, grab for it. Koka kaut kas, un es pie tā koka pieķēros. This hand slid off, Šī viena roka noslīdēja, and nespēja the nail saķert. caught my glove. Un tur bija nagla, kas aizķērās aiz mana cimda. And I'm hanging up there by a nail. Un es I'm karājos, hanging up there by a nail. es karājos pie naglas, kas bija ieķersies manā cimdā. I'm shaking, Un es drebu, and I get down off the scaffolding, un tad es nokāpu no tām stalažām. and the guy says, Un tas cilvēks, kas tur bija, somebody up teica, there loves you. kāds augšā tevi mīl. So I have somebody up there loves you, and I'm stuck with a nail. Kāds augšā mani mīl un tur mani aiz tās naglas. God can talk to you in Saprotu, strange Dievs ways. dažādos veidos, dīvainos veidos So var I runāt uz just, tevi. so you see, he spoke to me that way too. Redzi, Dievs arī tādā veidā uz mani runāja. The next year, Nākamajā gadā I got saved. es tiku glābts. It's a long story. Tas ir garš stāsts. So when I went to church, Tad, kad es gāju uz draudzi, I knew nothing. es neko nezināju. I was a sinner for 20 some Es years, vairāk kā 20 gadus biju bijis grēcinieks, and I'm saved, un tagad esmu and glābts. I know Un nothing. es neko nezinu. So I know how to grow. Tāpēc es zinu, kā pieaugt. This will help you. Bībele tev palīdzēs. In 2 Corinthians, in the 5th chapter, in the Otrā- 17th verse, 2. korintiešiem 5:17. it sounds like this in English. Un angliski izklaus šādi. Therefore, if anyone is in Christ, Tātad tas, kas ir Kristū, he is a new creature. ir jauna radība. Old things are Vecais passed away, ir pagājis, and behold, redzi, all things have become new. jaunais ir tapis, ja viss ir tapis jauns. I'm going to read it out of here. Lasīšu I tagad like this part of no grieķu valodas bībeles. This is really cool Tas ir tiešām forši. because in the Bible, in the Greek text, Jo grieķu tekstā bībelē 5:17, it sounds like this. izklausās šādi. 5, I'll make sure I'm in the right one. 5:17. 5:17. So also then, if any certain man Tātad, is in Christ, ja kāds konkrēts cilvēks ir Kristū, why man? kāpēc cilvēks? Why not woman? Nu, angliski cilvēks var būt Why not vīrietis arī. person? Kāpēc ne persona vai, Why not vai anyone? sieviete? Kāpēc ne ik viens? Can a man get saved? Vai vīrietis var tikt glābt? Can a woman get Vai saved? sieviete var tikt glābta? Yes, they can, but he's Jā, not var. talking to women or men. Bet viņš šeit nerunā He's uz talking to those brothers. vīriešiem vai sievietēm. Viņš uzrunā atbild dos šiem If any brāļiem, man kurus be bija in Christ, he's rakstījuši. Un viņš talking to saka, those men un viņš brothers. runā uz šiem brāļiem. Viņš saka, ja kāds That's brālis why it's vīrietis, masculine. tāpēc vīriešu dzimtē ir šis Now, vārds. I went through ir every verse Kristu. of the New Testament, Es esmu gājis cauri visiem jaunās darības and pantiem. context will prove Un it out every time. konteksts vienmēr tev parāda, uz It ko tiek says- runāts. It says this. Un šeit Also ir then teikts- that if any certain man in Christ, he exists in Christ, Tātad, ja kāds konkrēts vīrietis tātad eksistē Kristū, in Christ is what we call locative. Kristū, kas ir lokatīvs, kur? And there's no article. Un šeit nav artikula. So you can say it Tad this. varētu teikt tā, It's not in the Christ, tas nav in him certainly. tas nav viņā tieši, It's in his bet qualities. viņa īpašībās, Kristus īpašībās, I'm in who he Kristus is. kvalitātē. Es esmu tajā, kas viņš ir, Him. neburtiski viņā. His, Viņš, if viņa, you were in a pail of red dye, ja tu būtu sarkans krāsas kaut kādā you would be red. spainī, tu būtu sarkanā krāsā. If you were in a bucket of blue dye, Ja tu iekristu zilas krāsas spainī, you would be blue. tu kļūtu zils. You're in a bucket of anointing. Tu esi svaidījuma spainī. The anointing is a quality. Un svaidījums ir kvalitāte, It's a person īpašība. that's anointed. Tas nozīmē persona, kas ir svaidīta. You're in him. Tu esi viņā. So it would be kind of hard to say, I'm not anointed. Tāpēc ir grūti pateikt, ka es neesmu svaidīts. Because you're in that one that is Tu anointed. esi tajā, kurš ir svaidīts. So he says that for you to Un understand. viņš jau to saka, lai tu saprastu. Every one of us Ik viens no mums, have qualities and characteristics because we're in him.
mūsos ir īpašības un iezīmes, kas ir tāpēc, ka mēs esam viņā. Now, would you say, stop thinking who you were unless you were thinking that? Vai tu teiktu kādam pārstāj domāt par to, kāds tu biji, ja tu to vispār nekad Would you nedomā? tell someone to stop changing your hair color to red if your hair's never been red? Vai tu kādam teiktu pārstāj matus krāsot rudā krāsā, ja tu nekad to nedarītu? But I could say, Bet es varētu teikt, put your hair back to blonde. piemēram, es varētu Lianai teikt, krāso atpakaļ uz blondajiem. Because you had blonde hair when I saw you last. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad es The tevi little redzēju toe pēdējo head was a reizi, blonde. tu biji maziņa meitnīte ar blondiem matiem. But see, you can't tell someone to stop doing something Bet tu nevari kādam teikt pārstāt kaut ko darīt, or something is not true jeb ka tas, ko viņš dara, nav pareizi unless vai you think patiesi, it's true. ja vien tu neesi cilvēks, kurš domā, ka tā ir So he's patiesība. saying to the bros, Un viņš brāļiem šeit saka, the bros in Corinth, brāļiem Korintā, you're in him, jūs esat viņā, in a quality of him, pēc domājot par viņa kvalitātēm, īpašībām. new creation. Jūs esat jauna radība. You're not who you were. Jūs neesat tie, kas bijāt. My wife recognized I wasn't the same guy she married the year before. Mana sieva atpazina to, ka es neesmu vairs tas pats cilvēks, kāds biju, ar kuru viņa apprecējās pirms gada. There's more in you than what you understand. Tevī ir vairāk nekā tu saproti. God in me. Dievs manī. Why doesn't he walk me? Kāpēc viņš darbojas manī, liek man Why doesn't he darboties? walk in me? Kāpēc viņš nedarbojas? Kāpēc viņš pats nedarbojas? Kāpēc man kaut kas jādara? You know, if I'm kind of dumb, Ja es esmu kaut kur muļķis, you cannot live or walk what you do not know. saproti, ka tu nevari dzīvot tajā, ko tu nezini. We cannot act Mēs nevaram darīt what we do to, not ko know, mēs nesaprotam. which is another fact. Un, ja nezinām, un tas If ir vēl you kāds fakts. don't know it, Ja tu to nezini, you can't believe it. tu nevari tam arī ticēt. So what you would be walking in is unbelief then. Tāpēc patiesībā tas, ko tu dari, tu dzīvo neticībā. If you don't know it, Ja tu to nezini, then you can't believe in something he nevari- told you to believe in. tu nevari ticēt tam, kas tev tiek teikts, lai tu tici tam, ja tu to Even if nezini. you believe he's Savior, Pat arī tad, ja tu tici tam, ka viņš ir glābējs, maybe you don't know he's healer. bet iespējams tu nezini, ka viņš ir Maybe you don't. dziedinātājs. Oh no, and there's 100 different things Ir he is. simtiem lietu, kas viņš ir. Well, I'm going to bring out a few. Es dažas arī jums So pateikšu. he says this. Viņš saka, It says, 17. And so also then, if any certain man is in a Christ quality, tad, ja konkrēts cilvēks ir Kristus kvalitātēs, jeb īpašībās, new creation. tad viņš ir jauns radījums. Kainos Kainas is new quality creation. nozīmē jauns pēc kvalitātes There's nothing radījums. of that creation that was old Tajā in radījumā- reality that's in you. Tajā radījumā vairs nav nekā no tā, kas tu biji vecais. You just think who you used to be. Tu vienkārši domā par to, kas tu biji. You need to say, I'm not who I used to Bet tev ir be. jāsaka, es neesmu vairs tas, kas es biju. And if I'm not who I used to be, Un ja es neesmu vairs tas, kas es biju, who in the world am I? tad kas tad es esmu? Who am I? Kas es esmu? If any man, Ja kāds and I would cilvēks, say any woman, jeb vīrietis vai but he's sieviete, talking to bet brothers. konkrēti šeit viņš uzrunāja I don't brāļus, want to change the scripture. es negribu mainīt to, kas ir teikts rakstos. God gets mad Dievs dusmojas and warns us, don't change what I wrote. un arī brīdina, lai mēs nemainam to, kas ir rakstīts. So it's a scary thing Tāpēc tas ir to biedējoši. rewrite this without saying what he says. Pārmainīt rakstus, ja mēs nezinām, kas tur patiesībā It ir scares teikts. me. Tas mani biedē, But I have a healthy respect for bet man God. ir veselīgs respekts pret So he Dievu. says, Šeit ir teikts, new quality creation. viņš ir radība jauna pēc kvalitātes. And he's telling you, Un viņš saka and he's tev telling me, un man, these bros, šiem brāļiem, you're new creation. jūs esat jauni radījumi. Those certain old things, Tās konkrētās vecās lietas they went bye-bye. ir aizgājušas prom. They left. Tās ir atstājušas Now, tevi. if I had to tell you, Ja man tev būtu jāsaka, you have black hair. tev ir melni mati, You have black hair. tev ir melni mati, And all you have is a memory that you have gray hair. un viss, kas tev ir atmiņas tikai par to, ka tev ir sirmi Every mati. day of your life, you have to say, I got black hair. Un katru savas dzīves dienu tev jāsaka, man ir melni mati, That's like, I'm not who I used to be. jo es neesmu vairs tas, kas es biju. I'm not Agris. Es neesmu agris, I'm not es Agris. neesmu agris, I'm a new creation. es esmu jauns radījums.
See, your old creation, Jo this, vecais radījums you're the old man. tas vecais cilvēks You are like you've always been. saka tev, tu esi tas pats, kāds tu Everybody knows biji. you that way. Visi tevi tā pazīst. It's your responsibility to say, I am the new Tavai man. atbildēji vajadzētu būt, es New esmu creation. jauns cilvēks, jauns radījums. Old bye-bye. Vecais ir aizgājis. Well, have you ever had an old bye-bye thought? Vai tev ir kādreiz domas no vecā nākušas? No, none of you No, would have it. nevienam mums nav domas I tādas. get up and it's how many hundreds of thoughts I would get Es in a moment. pamostoties, man simtiem domu nāk. I've learned this phrase. Un es esmu iemācījies šādu I frāzi. refuse the thoughts of the wicked. Es atsakos domāt jaunā domas. And anything that isn't truth-natured, Un viss, kas nav saskaņā ar patiesību, I'm not going to think it. es to nedomāšu. Because I am new Jo creation, es esmu jauns radījums, created by a true and living God. ko ir radījis patiesais dzīvais Dievs. And he goes on and he says Un viņš this, saka tālāk, new creation, tātad jauns radījums, those old things have passed you by. vecās lietas ir pagājušas. And then the next word is, in the Greek, yedu. Un tad ir grieķu vārds jedu, Yedu means, hello, kas listen to nozīmē me now. klausieties. It means, Tas wait a nozīmē, minute. Pievēršiet uzmanību, pagaidiet. If you're going to listen, you better listen now. Ja tu gribi vispār kaut ko gribi dzirdēt, tad klausies tagad. You need to know that you were an old person. Tev ir jāzina, ka tu biji vecais cilvēks. He says that. Viņš to It states saka. it. Te ir tas teikts. But he says, behold, pay Bet attention now. pievērsiet uzmanību, redzi tagad. Listen. Klausies. Behold, Redzi, it has come into existence Ir- new things. jaunais ir sāk eksistēt, The ir Greek sācis text eksistēt. is plural. Un grieķu valodā pat daudzskaitlīgi Not teikts, one new thing. jaunās lietas Many ir new sākušas things. eksistēt. How many do you know? Cik daudz tu var uzskaitīt? This is the problem Tā ir tā problēma. that I, as a minister, see with brothers and sisters in the Ko Lord. man kā kalpotājiem nāks redzēt brāļos un māsās. Oh, I know He's Savior, Es zinu, ka viņš ir glābējs, but so many other things you have no earthly idea bet tev nav who ne He mazākās is. nojausmas par what to he means. visu citu, kas viņš ir un ko viņš domā. Notice He said here, Ievēro, ko viņš šeit saka. behold. Redzi, That's like saying, pay attention now. ar to vārdu viņš ir pateikt, pievērs tagad uzmanību. Can I paraphrase it? Vai es varu pārfrāzēt? It's okay that you know you're old. Tas nekas, ka tu zini, ka tu It's biji okay that vecs. you know that you used to be. Jā, tas nekas, ka tu zini, ka tu reiz biji But vecais never cilvēks. forget, Bet nekad all neaizmirsti. of these new things Visas šīs jaunās lietas are true. ir You patiesība. may only know two of them. Varbūt tu tik zini divas no tām jaunajām lietām. Can you see? Redzi to? So if there's 50 new things, Ja ir 50 jaunas lietas, 50 new things, 50 jaunas and lietas, you know two, un tu zini divas, you're not grown up yet. tu vēl neesi pieaudzis. We are not grown up Mēs yet. neesam vēl pieauguši. Because you know two things of the 50 don't mean you're mature. Jo, ja tu zini tikai divas no 50, tu vēl neesi nobriedzis. In me, Manī walk in me. dzīvos manī, When was the last staigās time manī, darbosies That manī. you Kad said, bija pēdējā oh, reize, God's walking in me. kad tu zināji, ka Dievs tevī darbojās? It's easy to say He lives in me. Ir vieglāk pateikt, viņš dzīvo manī. But you need to know the new Bet things, tev ir jāzina tās jaunās lietas, kas ir realitāte. which you give Him permission by knowing them Un tu dosi Dievam atļauju zinot tās lietas, to walk in arī you. darboties tevī. He never violates your choice. Dievs nekad nepārkāpj tavu izvēli. You had to confess and believe that He's Lord. Tev bija jāpliecina un jātic tam, ka viņš ir kungs. He didn't make any of you. Viņš taču nepiespieda tev to darīt. He never made anybody Viņš believe Him. nevienam nepiespieda ticēt, He requires you to let yourself believe. bet viņš prasa no tevis, ka tu atļaujies ticēt pats. How many things? Cik daudzām lietām? All of them. Visām. You need to find. Tev ir jāuzzina. Start making a list. Sāc uzskaitīt tās. When you read through, Taisi sarakstu. say, here's a new thing. Tu lasi Bībeli un ieraugi, tā Here's ir a new jauna thing. lieta, tā ir jauna lieta. I am forgiven. Man ir piedots. Then why do you keep thinking about what you did bad last year? Kāpēc turpini domāt par to nepareizo, ko tu pagājušajā gadā darīji? I'll go on this side of the church. Panāks šitai pusē. Why do pastāvēšu. you keep thinking what you did last year all the Kāpēc tu time? turpini domāt par to, ko tu darīji pagājušajā gadā? Why is that such a big problem? Kāpēc tā ir tik liela problēma? Because you don't believe that they're gone. Tāpēc, ka tu netici, ka tās ir And pagājušas. someone Un kāds, who has your flesh kuram ir tava miesa, is like an amplifier. tava miesa, tā ir kā rupors. He
viņš works through your flesh. The darbojas, devil, Velns darbojas caur the tavu enemy miesu. works through your flesh. Ienaidnieks darbojas caur tavu miesu. Have you ever read Ephesians in the second Es chapter? Efeziešiem 2. nodaļā lasījis, We were all in that kingdom, ka mēs visi bijām viņa valstībā, and he lived through un us viņš dzīvoja caur mums, by our flesh caur mūsu miesu and darbodamies our thoughts. un mūsu domām. You don't. That's not changed. Has your flesh been resurrected? Vai tava miesa jau ir augšām celta? Can you tell me? I'm a new creation on the outside. Tu vari pateikt, tu esi jauns radījums arī savā miesā? And let me give you a clue. Un ļaujiet man jums kaut ideju pateikt. Is my skin on the bottom of my feet any less flesh and contaminated with sin? Vai mana miesa, pieņemsim, pēdās ir tikpat piesātināta ar grēku kā jebkur citur? And listen to the other side of that. What is up here? Tad kas ir šeit? This is your brain. Te ir tavs smadzenes. It's the outward man's ability to communicate to the inward man. I'm sorry? The inward man and the outward man communicate. Iekšējais un ārējais cilvēks savstarpēji komunicē. Šis miesa is just as contaminated as your brain. ir tikpat piesātināta ar grēku kā tavs smadzenes. The sin nature is in your brain. Grēka daba ir tavās smadzenēs. When I look, Tad, kad es skatos, it's 1833. ir 18:33. You know what's helping me think that? Tu zini, kas man palīdz tev domāt? My eyes, Manas acis, viņas redz, my ears, manas ausis, and my memory. mana atmiņa. And your brain is the outward part of that. Un tavas smadzenes ir šī ārējā tava cilvēka daļa. You think in here, Tu domā šeit, but this can talk to you from out here. bet tavs ķermenis, tava miesa var runāt no ārpuses uz You remember tevi. Paul? Atceries Pāvilu. There's a war. Viņš saka, ir cīņa, jeb My karš. outward man Mans ārējais is warring cilvēks with me karo ar mani on the inside. iekšēnē. And he deceived me. Un viņš mani This pievīla, šī miesa Deceived me. pievīla I mani. was alive Es once, reiz biju dzīvs, and then I died. un tad es nomiru. Did that stop? Have you have a resurrected body yet? Vai tev jau ir augšām celts ķermenis? It still works that way. Joprojām tas tā I had a darbojās. thought. Man bija tikai doma. Wouldn't it be a good idea to jump off the bridge? Vai tas nebūtu jauki nolēkt no tilta? I say it this way. Es teikšu tā, You were thought. tu biji doma. You were thought. Tu biji doma. This outward man Kāds tev lika domāt to? told you, gave you a thought, Jā, tātad šis ārējais grēcīgais cilvēks piespēlēja tev domu, because you're not 100% new on the jo outside. tu ārēji neesi vēl 100% jauns. You're new on the Tu inside. esi jauns iekšienē. It's just you got to tell you Un tev jāpasaka tev who pašam God says sev you are. to, ko Dievs saka, kas You tu have to esi. tell you, I Tev am ir the new jāpasaka creation. sev, es esmu jauns radījums. I'm not the old Es creation. vairs neesmu vecais radījums. You see, God can't walk in you Tu redz, Dievs nevar darboties tevī, if we be stupid. ja mēs esam stulbi. He can't walk in you. Viņš nevar darboties tevī. If you're, I use the phrase, if you're rebellious, Ja tu esi sadumpojies, He can't walk through you. viņš nevar tad darboties caur If tevi. you're ignorant, Ja tu esi nezinošs, remember, are atceries, you all ignorant brothers? vai jūs visi esat neziņā, Paul says it a brāļi? lot Pāvils bieži to to saka this group. šai grupai Are cilvēku. you all ignorant still? Viņš saka, vai jūs joprojām esat neziņā? You know what the word ignorant Vai means? tu zini, ko vārds nezinošs nozīmē? Are you thoughtless? Vai jūs esat bez domām? Have you not thought this? Vai jūs neesat par to And he domājuši? went time after time explaining to Un them, atkal viņš turpināja viņiem paskaidrot, you're a new creation. jūs esat jauns radījums. That's about him Tas ir par viņu and what he has, un to, kas viņam which is ir, his. kas ir viņa And where are you? un kur tu esi. In Tu him. esi viņā. So his things Viņa lietas are his things, ir viņa lietas. and you're in Un him. tu tagad esi viņā. But I don't know of those things Bet yet. es tās lietas vēl nezinu. Well, guess what? Nu, zini ko? He can't walk too easy through you. Viņš nevar pārāk viegli caur tevi tā iet If you darboties. don't know what he said to know, Ja tu nezini to, ko tev vajadzētu zināt, think about it. padomā par to. New things. Jaunās lietas. And the next verse, Un nākamajā pantā, and I'm going to put the word new, reduplicate it because the article says the same thing. I'm sorry, I'll say it this way. es teikšu tā, I say, behold, it has become new things. redzi,
ir kļuvušas jaunas lietas. But it says, but those new things Bet šīs jaunās are lietas out of God. ir no Dieva. The God 18. pants. that reconciled you. No Dieva, kas jūs ir salīdzinājis. He reconciled. Kurš ir salīdzinājis. What is Ko reconciliation? nozīmē It's salīdzināšana? the power of change. Tā ir izmaiņu spēks. He was given for you. Viņš tika atdots par jums. He sacrificed himself for you. Viņš upurēja sevi jūsu dēļ. So he became everything that you were. Viņš kļuva par visu to, kas tu biji. In a spiritual sense, it's this way. Garīgajā ziņā tā tas ir. Sinless died for sinners. Bezgrēcīgais nomira par grēciniekiem. See? And when he was made sin Un tad, kad viņš tika darīts par grēku, and he died, un viņš nomira, he died for you. viņš nomira par tevi. But what happens when he's raised? Bet kas notika tad, kad viņš tika augšām He celts? can offer and give anybody the first fruits of the resurrection, Viņš var piedāvāt tik vienam šos augšām celšanās pirmos augļus. which is he is totally changed. Tas nozīmē, viņš ir pilnībā izmainīts. This can't die on him anymore. Viņa ķermenis vairs nespēja He nomirt. no longer can die. Viņš vairs nevar nomirt. He no longer can be under the lordship of death. Viņš vairs nav pakļauts nāves varai. Paul said in Corinthians in the 2nd chapter, Pāvils Korintiešiem 2. nodaļā if saka, they ever knew, ja tik viņi if zinātu, they ever knew, ja tik viņi no zinātu, way would they let him anywhere near a nail. viņi nebūtu viņu krustā situši. They would have never let him die. Viņi nebūtu ļāvuši viņam nomirt. Because if he died for himself, why would Jo. you need to? He's God. Jo, ja viņš nomira par sevi, kāpēc viņam būtu jāmirst par He's sevi? Viņš ir perfect. Dievs, viņš ir perfekts. He's sinless. Viņš ir bezgrēcīgs. He's Lord of heaven and Viņš earth. ir debesis un zemes kungs. Not a thing imperfect about him. Viņā nav nekā nepilnīga. But he stepped over and said, all of you, Bet viņš piecēlās un teica, jūs visi, I'm going to lay my life down for you. es atdošu savu dzīvību par jums. I will take your punishment. Es paņemšu to sodu, kas 3 jums days and pienācās. 3 Un nights. 3 dienas un 3 Hey, naktis. days. Ellē, Hey, days. ellē. And God said, come out. Un Dievs teica, tagad nāc ārā. And hell shook. Un elle drebēja. Because what was going to come out of hell, Jo tas, kas nāca ārā no elles, Jesus said, I have the keys Jēzus teica, man ir of atslēgas. death and Hades. Man ir nāves un elles atslēgas. Nobody Neviens, has to go to hell. nevienam vairs tagad nav Nobody jāiet uz elli. has to go there. Nevienam tur vairs nav Because jāiet. the devil lost his authority to put you there. Jo vēlnam bija vara tevi tur ienolikt. If you just Viņš believe pazaudēja šo varu tagad. Ja vien who tu he tici, is. ja vien tu tici tam, He's kas the Lord Jēzus over ir, death. ka viņš ir kungs pār He cannot nāvi, die anymore. viņš vairs nevar Well, nomirt. let me ask you, if you resurrected right now, Ja tu būtu tagad augšām celta, could you ever get sick again? vai tu varētu atkal saslimt? He can't. Jēzus nevar Even if he saslimt. wanted to get sick, he Pat couldn't. arī, ja viņš gribētu saslimt, viņam tas nebūtu Can he iespējams. ever do anything bad? Vai viņš varētu darīt kaut ko, izdarīt Can kaut he ko ever sin nepareizi, again if sliktu, he vai viņš wanted varētu to? grēkot, ja viņš It's gribētu? impossible. Tas ir He neiespējami. cannot die. Viņš nevar It nomirt. said the lordship of death does not dominate him any longer. Nāvei vairs nav varas pār viņu. 3 days, 3 dienas, 3 days, 3 dienas, 3 nights. 3 naktis. You were in hell. Tu biji ellē. You were in hell. Tu biji ellē. Why would you want to go back? Kāpēc tu gribi tur atgriezties? Why would you want to go back? Kāpēc tu gribētu tur He atgriezties? didn't have to die for himself. Viņam nevajadzēja nomirt pašam par But he's sevi. trying to say the old's gone, Tas, ko viņš grib pateikt, ir, ka vecais ir aizgājis prom. new qualities. Jaunas īpašības. What's one of them? Kāda ir viena no tām? I'm not under death. Es vairs neesmu pakļauts nāvei. I don't have to sin. Man nav jāgrēko. I can Es do varu, all things spēju darīt visu through him. caur viņu. Why? Kāpēc? Because death can't control him. Jo nāve viņu vairs nevar kontrolēt. If we ever get that, Ja mums tas jebkad pieliks, you are going to terrorize the devil. tu vienkārši terorizēsi vēlnu. If we ever believe that, Ja mēs tam there's noticēsim, nobody in this room. nebūs neviens šajā telpā, If you were dead, ja tu būtu miris. could you get sick? Vai tu varētu saslimt? If the one who puts sickness on you, Ja tas, kurš var tev uzlikt slimību, if Jesus broke him, ja Jēzus viņu apstādināja, then he couldn't make you sick. tad viņš vairs nevar tevi padarīt If slimu. you know that, Ja tu to zini, but it's like,
That's one of those things I think people don't know. Bet That tā ir viena no tām lietām, ko if man you šie listen to cilvēki people nezina. talk, Ja tu klausies cilvēks runājam, oh, my mother was a liar, and mana I'm a māte liar. bija I've been a mele, un liar es all esmu my life. mēlis, un esmu melojis visu savu How long dzīvi. you been saved? Cik ilgi tu esi glābts? 15 years. 15 Well, you're gadus. still lying to Nu, me tu joprojām man melo tagad. because you're not a liar anymore. Jo tu vairs neesi melis. You're not a sinner Tu vairs anymore. neesi grēcinieks. You're not sick Tu anymore. vairs neesi slims. And as far as that goes, you're not poor Un anymore arī, either. arī nabaks tu vairs neesi. If we ever learn it, Ja mēs jebkad to Paul said aptversim, if they ever would have learned the Pāvils rulers, saka, ja viņi to jebkad būtu aptvēruši, tad šie they valdnieki, never would have let him ever get near that cross. valdnieki, kuri sita Jēzu Kristu, nebūtu tuvu Jēzu krustam laiduši. There's a phrase, apa ek dousamonos. Ir kāda frāze, Apa, away from, apa nozīmē Ek prom out no, of, ārā no, dousamonos, which means he thoroughly ripped off his clothes and threw them away. nozīmē viņš norāva savas drēbes un aizmeta prom. You know what clothes he's describing? Tu zini, par kādām drēbēm viņš runā? Principalities and powers and darkness and spiritual wreck. He ripped them off because they were dominating for 3 days and 3 nights, and he threw them off, and man, they have no control of Viņš them runā anymore. par tām valdībām un varām, kuras viņš pilnībā atbruņoja, un viņām vairs nav pilnīgi nekādas varas. That's who you are. Tas esi tu. That's who he Tas ir is. tas, kas viņš ir. So it has to be who you are, Tāpēc tam ir jābūt arī tam, kas tu because esi. you're not in me, Jo tu neesi manī, you're in tu him. esi viņā. If he's raised from the Ja dead, viņš ir augšām celts no if mirušajiem, he's raised from the ja dead, viņš ir augšām celts no some mirušajiem, aspects of his resurrection are working in you right now. tad kaut kādi viņa augšām celšanās aspekti un ietekme darbojas arī tevī We tagad. look for the rest to come. Mēs pārējos sagaidām, ka tas We vēl look for the nāks. hope in the resurrection of our body. Mēs sagaidām to, ka mūsu ķermenis tiks augšām celts. You see what I'm saying? You look for other aspects, but there are aspects that are aspekti. right now in you true. Kur mēs vēl sagaidām, bet ir citi, kur darbojas pašlaik un ir patiesi tagad. Behold, Redzi, new jaunās things. lietas And all of them, un visas new things, jaunās lietas. not your neighbor's house, Tā tev nav runa par tava kaimiņu not your māju, neighbor's car, nav runa par tavu kaimiņu the mašīnu, things that he made new bet lietas, kuras viņš Through ir his darījis son. jaunas caur savu dēlu, through Jesus. caur Jēzu. Those new things Šīs jaunās lietas is what he's talking ir about. tās, par ko viņš runā. That's why there's 137,903 words. Tieši tāpēc ir šie visi Bībelē ietvertie vārdi. And every one of them Un katrs no is tiem valuable to you and me. ir svarīgs tev un man. Saprot? Yes? Get excited. Kļūsti Get sajūsmināts. up in the No morning. rīta piecelies, Look in the mirror. ieskaties spogulī. You are not as ugly as you Saki, appear. tu nemaz neesi tik pretīgi, briesmīgs, You kā are tu not as old izskaties. as you Un appear. tu arī neesi tik vecs, kā tu izskaties. Have you ever had someone say, you're ugly? Vai kāds tev ir kādreiz pateicis, tu gan esi nesmuks? You have. There's always someone inspired of the devil. Vienmēr ir kāds, kurš ir vēlni iedvesmots, ko You know tādu what the teikt. devil is called? Bet zini, kā vēlnu The dēvē? father of Viņš lies. ir melu tēvs. God is truth-natured. Bet Dievs pēc dabas ir patiess. Are you listening to me? Klausies, He will tell you what you need to know, who you really are. viņš tev pateiks to, kas tev ir jāzina un kas tu patiesībā esi. Hello. It's true. Tā ir patiesība. So, he wants to walk in you, Viņš grib staigāt, jeb darboties tevī. but he can't walk in you Bet viņš nevar staigāt tevī, until you know what he wants to do when he walks. līdz tu saproti un zini to, ko viņš grib, lai tu dari brīdī, kad viņš tevī sāk Not darboties. too long ago, God told me, Visam nesen Dievs man teica, if you have a relationship, you're married with, my wife and me have been married 47 years. mēs ar sievu esam precējušies 47 gadus, mums ir We talk to each attiecības. other. Un mēs arī runājam viens All ar the otru time. And pastāvīgi. maybe a bit tad too much. Un reizēm pat pa daudz. Why is that? Kāpēc tā ir? Because I study the Bible for Jo 8 hours a day. es studēju Bībeles 8 stundas That's dienā. all I do. Tas viss, ko es daru. I've translated all of the 137,903 words. Write down those. Es esmu iztulkojis visus tos vārdus, kas Bībelē ir ietverti. And it gets me so excited. Un mani tas tā sajūsmina, I talk her living, loving ears off. ka es varu viņai norunāt, kā viņai ausis novīst. And it's usually when a man comes home, he says, my wife just won't be quiet. Reizēm parasti ir tā, ka saka, ka vīrietis atgriežas no darba mājās, tad viņš grib, lai sieva nerunā, lai viņa klusē. Not always true. Tā šis apgalvojums nav vienmēr My wife patiess. says,
Mana sieva reizēm saka, šš, You talk too much. tu pārāk daudz runā. I'm so excited. How Es can you esmu not? tik sajūsmināts. If you woke up in the morning Ja tu no rīta pamosties and you could see God and you face to face, un tu redzi Dievu seju And sejā, how much he aci loves pret you. aci un ieraugi to, cik ļoti viņš and tevi He has mīl, your plan of your life from the day you're born un to the viņam day that you leave this earth. ir plāns tavai dzīvē no brīža, kad tu piedzimi līdz brīdim, kad tu atstāsi šo Would you be zemi. excited? Vai tad tu nebūsi Would you sajūsmināts? tell somebody? Vai tu nevēlēsies kādam to Well, not pateikt? everybody wants to hear us, Nu, do they? ne visi to grib dzirdēt. That is true. Tā ir Like I patiesība. said, I started preaching when I was young, Es teicu, es sāku sludināt, kad vēl biju jauns, and they were throwing glass beer bottles un man meta ar stikla alus pudelēm out of the bar no bāra. at me outside the bar. Es biju ārā bārā, I un was viņi man preaching nesa. Jesus. Es vienkārši sludināju Jēzu. I didn't know I was supposed to teach. Es nezināju, ka man būtu jāmāca. God told me later. Dievs vēlāk man to pateica. I'll say it properly. I Teikšu pareizi. explain through you. Es, I explain things through you. Dievs man teica, es caur tevi paskaidroju cilvēkiem lietas. That's what preaching is not. Sludināšana to nedara. Preaching is declaring. Sludināšana ir deklarācija, Teaching is bet explaining. mācīšana ir paskaidrošana. The other three ministry gifts are quite Pārējās different. 3 kalpošanas dāvanas ir What if atšķirīgas. every time you blinked, you saw in the realm of the Spirit? Kā būtu tad, ja katru reizi, kad tu samirkšķinātu acis, tu redzētu garu pasauli? Prophets are different. Pravieši šai ziņā ir ļoti atšķirīgi. Believe me when I say, I Tici knew tam, one. es kādu pravieti pazinu, And he was real un spooky. viņš tiešām bija dīvains. I'm sitting in Bible school, Es sēžu Bībeles skolā, and there's 1,500 people. un tur ir kaut kā 1500 cilvēku. Husbands, wives, Vīri, sievas, guys, and just like this. tā kā šeit zālē. And other hand, he stops. Un pēkšņi šis cilvēks apstājās, He goes, okay, un viņš saka, labi, you two men, homosexuals, jūs 2 vīrieši I know homoseksuāli. exactly where Es you live. precīzi zinu, kur jūs You dzīvojat. stop it now or I'm coming to where Pārstājiet you tagad, live. vai es aizbraukšu pie jums. All the women grabbed their husbands. Visas sievietes uzreiz pieķerās saviem vīriem. It's the fear of God. It was amazing. Vienkārši Dieva bijība nonāca pār to I vietu. knew a real prophet. Es pazinu, ir īstu pravieti. There's a depth of understanding that we don't have in just normal Viņos ir ministers. tāda izpratnes dziļums, kāds nav parastajos kalpotājos. The other guy, Kāds cits vīrs, the apostle, apustulis. he's always going somewhere. Apustulis ir tas, kurš vienmēr kaut kur True dodas. apostles are being sent all the time. Patiesi apustuļi tiek sūtīti nemitīgi. In a sense, Kaut kādā ziņā anyone could do that by measure. ik viens to var darīt kaut kādā mērā. New things, Jaunas lietas, new things, jaunas lietas, new things. jaunas I had a lietas. pastor tell me the other day. Bija kāds draudzes Gans, kurš man teica, I was in Bible school, es biju Bībeles skolā, and God sent me. un viņš teica, un Dievs sūtīja He's mani. been pastoring now for 45 years. Viņš jau 45 gadus ir Gans. He said, in that sense, I was an apostle Un when viņš I saka, got there. un tādā ziņā, kaut kādā ziņā es biju apustulis, jo es devos tur, lai sāktu Because he sent draudzi. me there. Jo viņš man sūtīja uz to vietu. He sent me there. Viņš man sūtīja. And then the pastoral gift started to Un function. tad viņā sāk darboties šī gana So dāvana. he was temporary apostle. Tāpēc viņš uz laiku bija apustulis. There are full apostles. Ir pilna laika And there's apustuļi temporary. un ir They īslaicīgi go by apustuļi, portion. kuri kaut kādā mērā tikai darbojas šajā not everybody dāvanā, teaches šajā like I do. kalpošanā. Un ne visi māca tā, kā es Not mācu. everybody teaches Ne like I visi do. māca tā, kā es mācu. There's levels of that. Tajā ir dažādi līmeņi. Amen? Tā ir. And not everybody is as sweet as your pastors. Un ne visi ir tik jauki kā jūsu gani. They know where this church needs to go. Viņi zina, kur šai draudzē ir If jādodas. you ever say, where does God want us to go? Ja tu prasītu, kur Dievs vēlas, lai mēs dodamies, They're going to smile. viņi pasmaidīs. That's part of the gift. Tā ir daļa no dāvana. The group in their care, Tā ir cilvēku grupa, kas ir viņu they know aprūpē. where you as a group need to Un go. viņi zina, kur jums kā grupai ir Like a jādodas. parent, Tas ir kā when you have vecāks. little Tad, kad children, tev ir mazi bērni, and you say to your un tu children, saki saviem bērniem, be a good boy, esi labs puisīts, be a good girl. esi laba meitiņa. They know where you need to go and many things. Vecāki zina, kas šiem bērniem ir nepieciešams. You Un understand daudzas what I'm lietas. saying? Vai tu saproti, ko es saku? I'm an explainer. Es esmu Can you see izskaidrotājs. that? New things. Jaunas lietas. New things. Jaunas Now, lietas. flip over with Romans with me. Uzšķir kopā ar manu vēstuli Where are we at romiešiem. with time now? Kā mums ir laika iet? 9 minutes. Okay. Mums ir 9 minūtes līdz Go over pārtraukumam. to the book Romans in the 6th chapter. Romiešiem 6. nodaļa.
you're going to start seeing statements about him Tu sāksi ieraudzīt šos apgalvojumus par viņu and us un mums, and the relationship between him and un us. to saikni starp viņu un mums. And us Un mēs in him, viņā, with him, ar viņu, and him through un us. viņš caur mums. Like I said, there are 12 Kā prepositions. es teicu, ir 12 šie piedēkļi, kā to sauc? Prepositions? Nevis piedēkļi, kā to sauc? Am I right? Is she right? Aiva? Prepositions? Priedēkļi, ja? Okay. There's 12 in the Greek language Grieķu valodā tāda ir 12, connected with Jesus, kas ir saistīta ar Jēzu, the word him, ar viņu, and the word Christ, vārds Kristus and the word God. un ar vārdu And Dievs. sometimes the word Holy Spirit Un too. reizē arī ar vārdu Svētais Gars. Because can you really separate Jesus from God? Vai tu patiešām vari atšķirt Jēzu no Dieva? Can you really say Jesus lives in me but God doesn't? Vai tu vari nodalīt un teikt, Jēzus dzīvo manī, bet Dievs nē? Go over to John. Un tad, That didn't go very good. tas jūs pārāk I'm labi not convinced that neatsaucāties. you Es know neesmu pārliecināts, what ka I jūs just said. saprotat, ko es teicu. Jāņa John's evaņģēlijas. Gospel, Jāņa evaņģēlijas, 14th chapter. 14. nodaļa. John 14. Jāņa 14. And notice in John Un 14, skaties, Jāņa 14. he's talking about Viņš someone runā coming to live in you. par kādu, kurš sāks dzīvot jūsos. Notice what it says, Skaties, kas te teikts. 21st verse, Which one? John 14:21. Jāņa 14.21. He that has my commands Tas, kuram ir manas and pavēles, keeps them, un kas tos tur, he loves me. tas mani mīl. And he that loves me Bet kas mani mīl, will be loved of my Father. to mīlēs mans tēvs. I will love him. Un es to This mīlēšu. is, he raised his voice. Un viņš šis ir tā vieta, kur viņš paceļ savu balsi. will love Saka, you. es You tevi want Jesus to raise mīlēšu. your voice and tell I will love you? Tu gribi, lai Jēzus paceļ savu balsi, saka, jā, es tevi mīlēšu. Pick up your Bible Paņem savu and look bībeli at the word. un ieskaties šajā I vārdā. love you when you Es- pick it up. Dievs saka, es tevi mīlu, tad, kad tu ņem vārdu un Now, lasi. that's how it all started. Un tas ir tas, kāds iesākās. I will love him. Es viņu mīlēšu. And what's the next three words? Un kas ir nākamie 3 vārdi? I will what? Es ko darīšu? I will reveal himself. Phaneres is the word I will make myself known or manifest myself. Es sevi darīšu zināmu, jeb izpaudīšos. I will reveal Es myself. atklāšu sevi. How does he reveal himself? Kā viņš atklās I sevi? want supernatural. Es gribu pārdabisko. Read your Bible. Lasi savu Because if you bībeli. have it Jo, ja tev tā ir, and you keep it, un tu to turi, he will manifest viņš himself. atklāsies tev. And believe me, I tell you, after 40 years of keeping it, Tici, kad es tev saku, 40 gadus šo vārdu turot, it seems so commonplace for him to talk with me and šķiet talk tik to me. pašsaprotami, ka Dievs runā ar mani. Like I said, that lady knocked on my door. Kā es teicu, sieviete reiz piekļāvēja pie manām I knew it was durvīm. a lady because I looked through the people. Es atpazinu tā sievieti, jo es pastījos cauri Knock on the door. atstiņu, viņa pieklāvēja. I went to reach the handle. Es pieķēros pie durvju And God klīņa, said, I want you un to tell Dievs her man two saka, things. es gribu, lai šai sievietei pasaka Just 2 two. lietas, tikai 2. And she's selling Un insurance. sieviete vienkārši pārdeva She apdrošināšanu. wasn't there to ask me anything. Viņa I tur knew, nebija, lai man kaut ko jautātu, but God interrupted. bet Dievs He iejaucās. said, number one, Viņš teica, pirmā lieta, you tell her, pasaki viņai, quit running from me. pārstājas bēgt no manis. Quit running away from me. Pārstāj bēgt no manis. Number two, Otrais, run to me now. skrien pie manis. And I look, Un es and paskatījos, she is weeping so un hard. viņa dzirdot to tā sāk She's raudāt. weeping so Viņa hard. rauda tik She can't ļoti, talk. ka viņa vairs nespēja parunāt. Why? Because I'm such an Kāpēc? eloquent speaker? Jo es esmu tik lielisks runātājs. Mm-mm. Nē, She knew it was God. viņa zināja, ka tas bija Dievs, She kas knew she runā. was running Viņa away. zināja, ka viņa bēg no Dieva. She knew she needed to run to Viņa God. zināja, ka viņai bija jāskrien uz pie Dieva. She walked away crying. Viņa aizgāja raudādama. I said, there's a lot of churches in town. Es Go teicu, look for one. pilsētā ir daudz draugu, atrodiet kādu. She had been with God. Viņa bija bijusi kopā ar Dievu. Eteke suna pili kalanošte ilise palande kutis. There is a time when we look to God Ir laiks, kad mēs skatāmies uz Dievu and we see Him. un mēs viņu redzam. And for some Un reason, kaut kāda iemesla you do dēļ not believe it's true. tu netici, ka tā ir And you patiesība. take a hike. Un tu aizej prom. You take a walk. Tu aizej prom And you leave me un behind. tu atstāji mani. I never leave you. Es tevi nekad neatstāju. I never forsake Es you. nekad tevi nepametu. I'm as close as you are to me in my heart. Es esmu tik tuvu, cik tuvu tu esi manai sirdī.
learn Mācies, so God can use us. lai Dievs tev var lietot. You want to be used? Vai tu gribi, lai Dievs tev lieto? It's not an accident. Tā nav nejaušība. I will manifest myself to you. Es atklāšos tev. Now, Judas says, Jūda saka, what happened? kas notika? How is this true? Kā tas tā ir? And he says again, the 23rd verse. Un 23. pantā viņš atkal saka, And Jesus answered. un Jēzus atbildēja Can I give you a little snack? kādu A little treat? mazliet desertiņu iedošu jums. You know the passive voice in a verb. Tātad mēs zinām, tātad ciešamā kārta, Passive voice. ciešamā kārta darbības vārdam. The passive voice Ciešamā kārta explains something coming to you. paskaidro kaut ko, kas notiek tavā virzienā. If someone's singing a song Piemēram, kāds dzied dziesmu, and it's passive, un tā ir ciešamā the kārta. song came to you Tas to be nozīmē, sung. dziesma atnāca pie tevis, lai tiktu izdziedāta. This word answer Šis vārds is atbildēja passive voice. ir ciešamā kārta. Literally, it would sound like this. Burtiski tas izklausās šādi. He was caused to respond. Viņam nācās atsaukties, jeb atbildēt. He was caused to Bija answer. kaut kas, kas lika viņam sniegt You šo remember what atbildi. Jesus said? Atceries, ko Jēzus I teica? don't say Es anything. neko nesaku, I don't do es neko anything. nedaru, But what I hear, kā tikai to, ko es and what I dzirdu see, un ko es redzu. you see, that Greek tells me God responded him. He Jeb moved him to Šī answer that grieķu valodā question. es redzu to, ka Dievs bija tas, kas darbojās caur Jēzu un lika Jēzum atbildēt. In other verses, Citos he's pantos standing before other people. viņš stāvēja cilvēku King priekšā, Herod. ķēniņš It Herods. says he absolutely refused to answer. Ir teikts, ka Jēzus pilnībā atteicās atbildēt viņam. God wouldn't let him answer. Dievs neļāva Jēzum atbildēt Herodam. This can happen with you. Un tā arī ar tevi var There's a notikt. time to be quiet Ir laiks, kad jābūt klusu, because he can make you quiet. jo viņš var tevi He can apklusināt. also give you what to say in an Viņš instant. var tev vienā mirklī arī iedot īstos vārdus, ko teikt. But notice this next statement. Bet ievēro šo nākumu And apgalvojumu. Jesus was caused to answer, and he said, Un Jēzum lika atbildēt. if a man love me, Kas mani mīl, ja He will keep cilvēks my mani words, mīl, tas cilvēks, kas mani mīl, tas and my turēs Father manus will love him. vārdus, un arī mans tēvs to mīlēs. and I will come to him. Un es nākšu pie viņa. Mace. Nē, tur teikts, ir mēs nāksim. We will come. Mēs nāksim. Jesus is in your heart. Jēzus ir tavā sirdī, So is the Father. arī tēvs ir So tavā is the Holy sirdī, arī Spirit. svētais gars. Mace. Mēs, We will come in you. mēs nāksim un And he mājosim. uses the phrase, we will manifest ourselves in you Teiks, to you. Mēs izpaudīsim sevi tevī un priekš tevis. And that's